Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye bakithi ngokusebenza kanti ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda ukuthi nginamukele namhlanje ukuthi ningene nonke phakathi kwanele ikhaya nihlale phansi ninethezeke sikhulume bakithi nokuthi ngihlezi ngisho bakithi ukuthi ngisuke nginethemba lokuthi mangabe kukhona esithe sakhuluma ngakho noma esithe saxoxa khona lowo muntu osuke ezosizakala kuleyo nkulumo esisuke sikhuluma ngayo ngalelo langa. Ngicela ke futhi ukuthi ongaka-subscribe bakithi ngicela ukuthi nje omusha uqala ukubona leli page ukuthi subscribe aphinda like ningakhohlwa ke bakithi ukuthi niyithene on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esithe sayiqopha nawe phela izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena. Okay, bakithi ke namhlanje sizothinta indaba enkulu ke bakithi nengicabanga ukuthi baningi abantu ukuthola ukuthi babhekana nayo indaba ke bakithi esizokhuluma ngayo namhlanje. Sizokhuluma ngalento yokuthola ukuthi imithi ayikusebenzeli. Uthola ukuthi nje wena imithi ayikusebenzeli bakithi, ngisho kungathiwa hamba uye endaweni ethize, umuntu akutshela ukuthi mina ngiye endaweni ethize ngathola umuthi othize, hayi uyashaya, kodwa wena moke waya lapho wathola lowo muthi ofana nawo nalowo mhlawumbe beninenkinga efanayo kodwa wena ungakusebenzeli. Uthola umuthi owaziwayo noma inyanga iyaziwa, cha umuthi uyawushaya, kodwa wena make wawuthinta umuthi ngesandla sakho uthola ukuthi awukusebenzeli. Baningi ke abantu bakithi abazithola sebekuleso simo sokuthola ukuthi make wathinta umuthi yena noma ngabe unenkinga ezingakanani, kodwa make wathinta umuthi kube ngazi ukuthi ziyanda lezo nkinga zakhe, kube ngathi nje khona into esuke yaedwa enkingeni angawuboni umehluko yena ngokusebenzisa kwakhe umuthi. Okay, ngizoyalana ke kutheni bakithi angeke sesikubalekele ukuthi kwesinye isikhathi ziningi izinto ezidala ukuthi kwesinye isikhathi uzithole ususesimene esinjenganalezo, uthole ukuthi umuthi wena awusakusebenzeli nhlobo. Okunye ezinye izinto ke mhlawumbe engingazibala ngeke ngizibale lezo, ngeke ngiziqede bakithi, kodwa ezinye zezinto okuthola ukuthi mhlawumbe mangabe usebenzisa umuthi kodwa wena uthola ukuthi umuthi awusakusebenzeli, kufana nokusetshenzwa kwempepho ekhaya. Yabona kwesinye isikhathi makusetshenzwe impepho ekhaya, masikhuluma ngokusetshenzwa kwempepho ekhaya kwesinye isikhathi ngokugangwa kwabantu abadala ukusithola ukuthi wena umuthi kwesinye isikhathi awusakusebenzeli ngoba isisekelo sakho kwasona sisuke sibheda, sisuke vele sesoniwe. Labantu kwesinye isikhathi kufuneka ukuthi uma uthinta umuthi nabo bakulekelele bavume, uthole ukuthi vele ngenxa yokuthi nabo basenkingeni asuke befakwe kuyona, uthole ukuthi wena umuthi awusakusebenzeli. Phela kufuna sikhumbule ukuthi kwesinye isikhathi uma ngabe uthole into ethize, uthole umuthi wathi usebenzise, kufuna kuvume kwesinye isikhathi labantu abakuphethe. Uma bengafuni ukuthi umuthi ukusebenzele angeke uzokusebenzela. Uthole ukuthi kwesinye isikhathi vele izinto zakho zenziwe ukuthi zibe mnyama ngenxa yokuthi vele ekhaya ugangwe ngempepho, ugangwe ngabantu abakuphethe wena, abantu abakubheda isisekelo ugangwe ngaso. Ziningi izinto ezenzakala empilweni yakho, uyazithola nawe uzothola ukuthi nomuntu uzama umuthi othize kwesinye isikhathi uthole ukuthi umuthi awusakusebenzeli. Ngicabanga ukuthi yazwakala uma ngabe ngizoyibeka ngaleyo ndlela. Okunye ke futhi engifuna ukukhuluma ngawo kusekutheni ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi umuthi awukusebenzeli ngenxa yabantu kwesinye isikhathi abasuke besondela kuwena. Khona umunye umuntu okuthola ukuthi umbethwe abantu abaklini ngalendlela eyisimanga, ngendlela yokuthi unalezi ithunywa ezingayifuni umuthi inhlobo ukuthi uzuthinte nje. Uma ngabe kusondela labo bantu wena umuthi vela ngeke uzokusebenzela, uyathanda uthanda ngoba awufunwa abantu wena abakuphethe, awufunwa zithunywa zakho umuthi, awukwangeke uzokwazi ukuthi lo muntu ukusebenzele. Ingakho ngeke ngithi umuthi kwesinye isikhathi makuvuma abantu bakuthi ukusebenzele uyakusebenzela. Ungasetshenzelwa wena into encane kwenzela into enkulu. Angithi omunye azakhipha imali enkulu afuna umuthi omkhulu ungamsebenzeli. Angithi abantu bakho bengavumanga ukuthi kwesinye isikhathi leyo nto yenzeke, angeke izikwazi ukuthi lene ikwazi ukuthi yenzeke. Nawe uma ngabe izithunywa zakho zingafuni kusondela abantu abamhlophe wena, kusondela izithunywa azithi cha thina umuthi asuthandi, kusondela laba bebekholwa ebethi thina cha umuthi asuthandi, angeke uzokusebenzela umuthi bakithi. Uzothola ukuthi kwesinye isikhathi khona omunye umuntu othi umuthi mengabe
usebenzisa kwesinye isikhathi ukuze uzomsebenzela ufuna udlulise emlilweni kuqala bese uhlanganisa nomkhuleko bese uyamsebenzela. Omunye uzoxaya ukuthi ngisho ukuthini mangabe ngisho kanjalo. Kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi umuntu umuthi phela funa sikhumbule ukuthi ngisho inhlaba le kwewona umuthi. Uthola ukuthi omunye umuntu uzozathatha inhlaba ayishise ibe umlotha. Njengoba ngizwa ukuthi ifuna udlule emlilweni ube umlotha awuhlangabezi ngomkhuleko awenza iswasho kuwumandi umsebenzela. Angithi abantu lento yomuthi ziningi izinto ezidala ukuthi kwesinye isikhathi sizithola ukuthi umuthi sithola ukuthi ungasasebenzeli. Angithi yabona. Okay, okunye ke bengifuna ukunicacisela ngako namhlanje ukuthi since vele kunabantu uthola ukuthi umuthi awukusebenzeli, wena ozama konke emthini ubocha mina ayibadla ngiyazama kodwa umuthi awumsebenzeli, zama ukusebenzisa ke iziwasho okungenani kodwa wenze sure ukuthi wena into yakho uyihlangabeza ngomkhuleko, ufuna ihlangane nomkhuleko into yakho ukuze izokwazi ukuthi ikusebenzele, ungayihambisi yodwa ngoba nawo umuthi kwesinye isikhathi njengoba ngikunikizwa ukuthi khona omunye ukudinga ukuthola ukuthi ufuna udlulise emlilweni iqala ube umlotha bese kwazi ukuthi umuthi umsebenzele ngokusuke sewuhlanganise namanzi wasiya ukukhulekela bese ukwazi ukuthi umsebenzele. Okay, ngifuna ukuthi bese ngikhipha ezinye zeziwasho enginethemba lokuthi ngizothi mangiziya nginyalela zona ukuthi cha wena kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi ayisebenzele imithi akuzama ukuthi uzigeze ngako njalo usihlambulule ngako bese uhlanganisa nomkhuleko, ungawushili umkhuleko bakithi sibone ukuthi mengabe wenza ezinye zalezo zinto wena ngeke yini kuze kukusebenzele. Okay, so qala ngamanzi nje bakithi ewodwa. Siqale ngamanzi bakithi ngoba kwesinye isikhathi ukuthi into umuthi ngoba vele kufunakala wena uthi umuntu wamanzi kudingala ukuthi usebenze ngamanzi kuphela noma usebenzisa amanzi kuphela kuwena. Nanokuthi kwesinye isikhathi lento yokukhulekela amanzi kwesinye isikhathi akudingi ukuthi ufuna uzothatha amanzi kwesinye isikhathi uziwanikeze umuntu omunye umuntu awakhulekele ukuze ezokusebenzela. Uyakwazi ukusikhulekela wena amanzi akho azosetshenziswa wena ngoba wena kwesinye isikhathi uzokhuleka ujule ngoba wazi inkinga wena usukubhekele nazo ngalezo sikhathi. Thatha amanzi akho nje uwafake ebhakedeni lakho 2 liter. Lawo manzi akho ngenzeka kuba amanzi akho emvula noma amanzi akho owahlanganisile mhlawumbe ukha amanzi epophongo wakha amanzi emfuleni. Angithi yabona wawusuwahlanganisa amanzi akho kodwa amanzi akho awabe ku20 liter. Mawusuwafakele ku20 liter bese ufaka ama-coins akho ama-R1 abo 7 phakathi emanzini akho bese uwakhulekela lawo manzi. Uthi uma uwakhulekela lawo manzi akho ubale yonke into ucele kulawo manzi. Angithi yabona wena wazi ukuthi ufisa kwenzakaleni, wena wazi izimpi futhi osukubhekene nazo. Ngesikhathi uwakhulekela lawo manzi mhlawumbe ukhanyisa ikhandlela lakho elimhlophe, ukhanyisa ikhandlela lakho eliyelo ngaleso sikhathi ukhulekela la manzi akho. Lamanzi akho uzowaphuza, uzogeza ngawo, uzogquma ngawo ngoba khona abantu abadinga amanzi kuphela abangadingi ukusebenzisa umuthi abasuke bazithola esekutheni umuthi akumsebenzeli. Amanzi ewodwa nje asiwasho. Okay, sidlule lapho. Kwesinye isikhathi ke khona umunye umuntu engingasho ngithi angathola impepho, athi methatha impepho yakhe ahlanganise nje nebovu bese yayipheka afake ku20 liter wakhe a-add amanzi. Khona ibovu la phakathi, khona impepho kuphela awufakile lutho. Bese ukhulekela leyo nto ngoba iyasiza nasedalweni ezikwembethe ibovu lihlanganiswe nempepho. Noma kwesinye isikhathi kukhona ulaka olusukela ukhona kubantu abadala kodwa mozosebenzisa ibovu nempepho bese ushweleza ukukhuluma nabantu bakho ulaka kwesinye isikhathi omunye kuyamsiza ukuthi ulaka selehlela ngezansi labantu abadala. Ibovu umcako ibovu nawudideka ibovu nempepho ufaka 20 liter bese ukukhulekela njengoba usuke ukhulekela amanzi. Nako futhi uzokuphuza, nako futhi uzogeza, nako futhi kuyaqonga bakithi. Esinye sesiwasho lethu ongazisebenzisela sona futhi siyahlambulula uphinde ke bakithi umlotha. Ngiyazi umlotha ngiseze ngikhuluma ngawo ingoba vele uyasiza. Thatha umlotha wakho wenhlaba, uthatha umlotha wakho wezinkuni, ushisa inhlaba yakho ngapha ibe umlotha, uthatha izinkuni zakho ngalapha uzishisa zibe umlotha, uyihlanganise lemlotha yobili, uhlanganisa inhlaba umlotha wenhlaba wahlanganisa umlotha wezinkuni wawufaka wawusefa kahle wawufaka entweni wakho usuzokhala ufaka 20 liter wakho ulayisha amanzi la ufaka imali emhlophe nakhona futhi ungafaka ama-R1 awu7 nakhona
khona umlotha bese ukhuleka futhi lento engathi mangabe uzokhulekela amanzi uzokhulela iswasho uzijwayeze ukuthi lento uyenze ungadlile esweni ukhuleke ubike yonke into khanyisa amakhandlela akho ukhanyisela lesi siwasho lesi usibika nasendlozini yakho ekwembethe ukuthi mangisebenzisa lesiwasho ngicela sivike ukuthi noma ngicela senze ukuthi bakithi naso futhi leso siwasho siyagaba siyageza siyaphuza siyagqoma futhi sona lesi somlotha bakithi ngiphinde ngidlule lapho ke kwesinye isikhathi khona lesi sihlahla lesi ngikuthi ngiyasithanda kakhulu lesi siwasho ngoba ngiyasazi ukuthi siyasebenza bakithi khona lesi sihlahla lesi sisihlahla somdoni makwenzekile wasithola leso sihlahla somdoni wawusuthola noma abasuthola amagcolaso bese uma ngabe somile kahle bese uwashise azabo abe nje umlotha uma ngabe somlotha ngendlela ukuthi uzowabasa phela wabase noma lezo nkunde ezomdoni bese ziba umlotha wakhona ngisho kwesinye isikhathi thi ufuna umsebenzi uyasiza lesa siwasho senza uthandeke ngisho umsebenzi siyambula abantu bezama ukukuvalela kwesinye isikhathi nawo futhi wona isihlahla somdoni mangabe usushisile wasenza umlotha uwenza same thing futhi ufaka u20 liter wakho ufaka amanzi akho uyijwayeze ukuthi into umande uyisebenzisa ihlangabeze ngomkhuleko ibike kuqala edalweni zakho bese uyacela ukhanyise namakhandlela kwesinye isikhathi uthi noma uzosebenzisa noma njalo mengabe usuyakusona uyosebenzisa uletha amakhandlela akho bese kumanje usikha leswasho sakho usebenzishe bese ucisha amakhandlela akho lokho futhi kuyasiza bakithi ngicabanga ukuthi lezi zinto engizikhiphile namhlanje engizibalile zeziwasho khona abantu abazothi bezithinta noma bezenza bese ziyabasiza bese ziyabasebenzela bathi ngoba khona abantu abathola ukuthi imithi ayibasebenzeli inhlobo asithi sikhuleka kodwa sibe kukhona esikusebenzisayo okuziwasho osazi ukuthi esikhathi abantu abadala noma izithunywa zethu azivamisile ukuthi zingakufuni lokho ngoba usuke uzame ukuhlangana futhi ngento ekuyiyona ngomkhuleko uthinta into ukuhlanganisa nomkhuleko ubone ukuthi angeke uze ukusebenzele uzothanda ukuthi bese ngima lapho namhlanje izophinde ibonane ngokuzayo sangezwayo